same aqui. Rua favela se rouba. Rua faguei de morrer. Hague gamanoni. Que hague tá noi aí. Na rua faria tá manque mas loto que fai. Tu que vai oi. Que que vai tocar gamanoni se rouba. Que mal hol que rua faz se rouba. Tá vendo a fala hakoni. Tá vendo te mal fala hakoni. Não foi aí, fara seus. Para tu colocar o tonga. Que mal tão e fazer ainda mano ninguém te chama. Mas corre rua faz nem Jesus quase com alo. Carro mal famoso. Hebe. Te vê até o passe. Que rua fala eu chama. Aleluia. Aleluia. Engai shiva mas fecau é hakoni. Homem hiva. Pela que tá no fachame. Hiva faz goe. Mo fefia fuela o mari. Te mau que tau fefia fatas. Sa me na hoa que mahani sa me teau. Mo mama vai fefia que a chova ngai fonoga to. Tau que a chova fefia. Hau que no hau. E hiva. Hallelujah. Fica o assim, fica fora. Também que hau que sai né. Hallelujah. Não hau que ni, o senhor vai se ova o mesmo wapi. La urea ni ku haga sai fai ho hila. Ho wa fa sia wa hila kai. Hallelujah. Praise the Lord. Na ho mo fa vitai. Sama te ko sila ya no ho. Na fa vitai mo fefia. Sama te ni. Pu de ho ai toa. Fa fefia. Su vitai su. Kai hallelujah be. Hallelujah. Kai ke fe ma be. Fa na saus. Fe mo ke pe ho fa vitai. Ke bila ta ba goi. Ta ba goi. Ta ba goi. Se me ngana hoa ki moia. Hawa ki pe ko hua pe mere fu hiva. Fefia. Hua fa se ka blanga ko hiva. Hua fa siova. Fola. Ko ina ne o mai gele. Eki. Na mala ne sapati gosi. Ye ofa. Na wa ke fa fika go ya. Na oro a. Ke ui eki ke moi. Fa na ke to hoa. Na si ha he ne tori. Ira ka to ni na fa kana. Foi fora ba ma loto aqui. Meri lá que tá todo esse homem agora que cai com tawa. Fio fa. Hiki arena que fai ha off ha weekend ka to go. Pela que fai ha ga nei. Hiki a nima. Pela que situa me. Hallelujah. Tamago. Ko ngau ko ya fai me he. O kai fai me he. Ko fai me he. Te kai ke lo Moses. La fai me he. Te que tuia, te que fei como ia. Fai me. Father James. Fai me. Tama sisu. Faha. O mi holoto. Le tama fai ga aqui. Ka kwa moe. Le ka pau ke hawa ke porque pota mea. Te tata ko. One day. Fai se ova mea ko. Ha moe. Ke ta fa ke ngai. Tama po fa feito a seriani. E ui ai ko ke, ui ai ki ai. Alo fai na we. Alo ki moe. Se sabe quando how que foi sair no tua how que fefia tá bom que how que foi na taia how que mais não foi na taia é lá te fola que te coi se vai coi na fa fetai coi loto fa fetai ne nai tá que motor te evita ne mo hogen na tá fai ne que tá coi me cai fa tá sabe fai mo si fai coi lo stu tá mai coi ya que ni men malanga fai ficar o ni computação ne o stu tá tá coi fitu venga idea for Kalau tak nak aku fai fitai nai, tak kangi mai telefoni ko tahu aku ni, ma alu ke fai fitai. Tema u fai, nai lave kau nak hani kemu fai pentekosi. Lama fai pentekosi, tema u ke ha, huma fai fitai ke malahui. Hekwa, more rocky lave o fai, rocky o fai. Pentekosi, pada tuan nama. Wes ya não fumo fa fetai to ana more ora fa kau ko pentecosi per pei ta ba ki ko sia kai se men ha ngai kum ta mai sa me ha ba ko ta to ko so wa ye me ai ya more ngai malanga le mo ta ba ki se ta mai mo ha ko tari ko fa ko tari lo tortonga eki hua fa eki
Ua falahina tau longai. Atu ua fai ke hapuri a mea ia. Ua fai tau mai tau tari ua fai. Tari he fie fia. Kena tau hu ke eki. Hu mafana. Vela ke eki. Malave ke mo toa kana mafafai mafatane hini. Vale he eki. Le te mone teki tau moe ke eki. Ata wo. Kisi ko holo he papu mo ha. Atu nga Vale he mamin vale. Kata ho ke ni. Wa te fa mai. Wa sipi ke eki. Ko mago ya, he mago ko wai kofi ke toa. Wai sipi tawa taila ke eki. I foi he eki me haloto. Hallelujah. Praise the Lord. Tala he same. Hu he matapama favitai. Au ke sayone tua moe. Fia. Fuwa la marie. Foi me aua ko no foi fa ko family. Ua. Moi fia. Toa rocky. Ofa. Me aua ku ya. Tinga we aki mo foi. Moi te moi. Temi buka ki te fia ai. Te mo wa. Fa na ta te le ga mere. Fa le ki fa fikau. Fa na ta. Ko ga. Ke fia. Oi. Not me. Mena le mai ki ka te ho. La te mo ka ki pe te kosi. O kurela mare ka koi. Na ku vai vai ta hai. Temi lo guate fa. Le so te tau ka te ka wa mare ko ria te fa mara ka. Besa, te tau rotia salon. Rock for salon wa ta. Apa kamu sih? Nak vai me ko ni. Taxi be same uraki. Ah ko sabat. Malanga mafanga sabat ko. For na vai ku fa. Ta mai ha. Tau hau he fia. Hu ma fa fitai. Ka nga we ki ta mui. Faga ke tau fai. Na le fa ka ta polisi. E faga ke fa ka ma we ha. Tau hau ke no tolo. Na fa no tolo nga lo marie. Ko tari aku fai ani. Ko tari tari lo tolo tonga eki. La maria se ova chati. Hallelujah. Pas he wa pas ova. Hallelujah. Tau tari o fai. Tau tari lo tolo tonga se ova. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Your spirit here. Tau tari ai. Pamone semana tika ko fai fikau. Fada sausi. Fai fikau so do va mak. O tari ko wa fai ki fai fikau. Ama ho. Mo ia ki fai mo moi. Fada sausi. Pe tari toni fai fikau. Moses. Kama ana. Mo ia ki fai mo moi. E ke tu taimi ke o mai be ko nga ko poa ki mo fola ko tanu mak. E sia fara sausi. E nga ki ta po ki na ki mo ha eki. Pe tari singa fungai fai ko. Mere ka ma hola. Leo na mu no so singa fungai fai. Tari ngai fungai tamai o da be fanga. Ka ma singa tik this morning. South is. Ngai fungai tamai ko da be. Pe tari da yu fu me ta fana. Pe tari makeheni. Ia foho ke to hoa. O kai ke o lave o hingoa. Tō ngā ane o peti, Moses. Ka wa whi koe eki. Ke hoko ko Moses. Ke malanga i be fola eki. Mau tari koe hua whae eki Moses. Ke whara saus. Ke maulo tu e mo whaamu. Feitu bete ke alu iai. Ke tabu ina koe ba wha malu koe eki. Kone palomesia ka e palahambe, ke kakai o kunau tui pia mui ai. Te tāpua ki i koe. Pua whai kakai te nau toni pe te nau whai koe, tene tāpua ki i. Toa kakai te nau hanga manuki pe te nau lumai pe ka pei koe, te wha malai ai. Ko mau tatari a koe lo tolotonga eiki. Ki hoko koe Mosese, koe mea ngā ue ka eiki, e wha whai. E mau tatari reng mo tolu mea mai, i ope. Mau tari koe e huafa sisu, huafa lahi na mau hiva kai. Teke tā mea ia. O wai e worship ia, tari peke tā mea. Pea worship. Today, worship e huafa e o tua. Mau tari koe he huafa e o tua. Koe ni mea hoke tau hanga whatongai. Tau waru ki haiki, worship e fia, whawhitai, vela mau ki haiki. He ofa i whasisu. O fai fasisu. O tari aki tau tolu. Kainga. Ia tari le tau tari whai. Pa mo e fola ko te wake toka ke eiki. He aho koe ni.
ko nga ko ni kakai mo siasi to famana to atu ka nga fononga fato ko wa fato fa fine eki ko ta hau ke eki hau fia ko tau ya eki sama David ado fe mau ke tau fia tau ki mau ne sioba ko hua fala hia hanga ko kula ko va na fai lau heni te heni hua fa dai te heni ko hua na la ke sona ma ke he fia ya po te ko kwa lai kai vera be fa dai ya ko hua fa sioba to wa ke ta su ba dai su fa dai be ko hua fa sioba wa ka kai wa ko to ki fa dai be ya ata ta me ka ko to fa dai be ya ata la ka ko pada nau la ka nau fa dai haleluya haleluya mo ye ke aiki a fe he ta ma ko ne o mai me ke ta ulia ba kai ka wa be ba ha fa no ta fai la ta ma ma haki ke fa dai be ka showa ta mai shope na ku hau telefua be te fo telefua te ki fa dai be ka showa ko tari au ta fai i a ko ni o ko ma he mana tu e mahina ko ni mahina ne fai ha fa mu aho so le wana ta hiva fa mu e pala ni ko mo wi ta mo ke fa finga mari fa family he ta ma he ki da o ke kai ko ta mo ra ki a visioneia o ra ki fa mu ya ko ta mai fa mu ya o hi ta ko ma fata Pentecoste famu ya iki ke to o mai familia to ki meki mui ko ta mo laki fa mai tari sisu ta mai sisu ta mo ko toa tari mo fa fita ya ko ki ta mai mo fefia fa ma lo la ya ko si ke o fa mo lotu na mo fai ke fe ki vai no ke ki fe na mo fai mo kwa e ku tala lo ta no ko na fai ke fe kau ta no ke ria mo me mo fau ta no ke fa na mo ga na mo fai ke fa ta ba ki ga na mo mo he pau kwa mo fa fita ha fe wa heng ko lo te kwa ko a ya fa fita te fa pa to lo tu mo fa na o se fa lo tu mo fa ga ro nga o pa lo ko vai tamu aya ko ta hau ke ni fonua ko ni ga ma o fenga mari mo ni ko ta hau ma o paanga ma o ya ka mo le ta ko tua se ma ke ta fia ta ko ke eki se ma ke mo fa fita haleluya ta daria fai ma ke ta to pe ki no to ta pe me ma helpe ta fa to mai hiva na ta ko va ve ke to fo mai ki o ke fa pa ba te ka wai se mau ki ta fa fa tai ma non ki to ta tau pe ho no foto ta ha ta tau pe lo nga we ta tau pe alo fo ga fe tu ke tu ma o pe tau ki to fa fa tai haleluya ki mua ya fai ta la ki tau me fa mo ngo sa ke na ti ki ta la ki tau a wa ne nai ka ke fa no fa lo bi ki o ma fo Kada fe fora fa mai ma pe ki fa ha pa ki pa mo fulu. Fora motua. Ka ke sigi he ma ko motua ta ore motua ka ki ta fa sione tolu tano. Ke ta lau. Ta ua tolu. He na ofa pe o ta ki mamani ko ia na le foka no alo to peta. O wi ko ia ko to pe tu pe ki tai ka te ya ke oha na oha ka le mau mu ita ngata. Haleluya. Ke tala ke te tawang fu. Ke te hubo lo ke sesfa Pentecosti. O tala ke wang fu. Le mo ka ke sestonga, pripanga, kuata, bisnare. Fai ta tau be. Hau he wang fu. Tu ka o ke tama he fol ko. Le ko tu pe ke ko sisu kraisi. Na ke tu na pe kia sisu ko nga ko ko ke mo wi. Kai ki te fewia ko tana ba mo fulu me
ngai fatongia siasi ko ngata mai sisu tamane fora ko ia ko fai kai ko ai ko hai kalai si betia ko pore ia fata siasi kita ukia ko ha ba ko sabate pasti mai ba ko wa fatongia ke fai te wani hi una fahu ya ko ho fai to tonu ka gondi ho ata atu ko foi vesi goni ko tui pe ka taria sisu ka mo wi kai to hera fa ka wi hanu ta de va ngfu te fa hela he rot fa bendikosi ko ha on o mai auki te mai ni ka ta mai o ka va ta ba he ki ha fe tanu ma kia ki na tonu ku ha o fo mo ta hi o tu ko ka fe ta ma te me a ko ta na o ta den ta po ki ko ta ba ne va se ka bla ve tu he ve stafitu ta me ne ve stafitu he la i kai fe ka wi he o tu ho na ro ki mama ni ke fa malaia ka ko uhi ke mo uia mamani ia te ia i hae ki whamaraia le ko tui ke ko sisu kai ko ne hau ke tau mai mo ui po tau mai ko mo ui kwa o ko nga fa ke fai ko pore e mo to tala ke tava o fulu me tau mai ofa fai ho fa hanga po same fai fefia fai me roto tama ko tene tapo aki ko tau no foi mama ni ke tapo aki ko tua te fai ko ngau ke vani te ke au ke vani se fe na tapo aki ko tua ngau e honi wa ha ngau ke fai mai tua ka tapo aki ko tua ko pore mo faro tua ko tau tui ke ko sisu kraisi pati tau ma ui loto tamai tau tui ka tau hanga o maa si su ki loto ke tau mo ui o kai ka maa si su ai tua maa si su ai loto ila lota si su te fai ngata aia ki kerea ko toko wa koe tau no mo fai te mupe a te me o pe ai ko e ki fa more iau te me o te tuia maa si su he ko si su not the house on your body inside tempare o tua wa fai ki ha ma oni fam ngoasa wa tana ke o fai kakai o ke tui ke ko sisu Christ tana ke fefia fama ne ho mai ba tau kiva Fuaki e ki pe ake ko pa wala to ke fuaki fefia fuaki e mau pronto ke ki ka pa ke na ko fia fuaki e ki pe ake fia fuaki e ki pe ake fia hallelujah Jesus ke fuaki o ku fai he fata sausi tamai ko sameia ke mau hau fefia hau go saire mau hau ke o te mari mau hau helo tofe ko ne uteo mai he sameia mau fuaki fefia e ke na ke o si fuaki fefia mai tamai na tukarangi mono masani ka ke hifo mai o pekia pa tamai he sesione he koe o tope tui bigi taiga te koe he kaine na auha atele mau wa moita o be ma fuaki fefia ha ko ni ko ma fuaki he tui ko ma fuaki he tui pa mo ma ofa tu te ko sisu o ma ofa tu te ko sisu
ma fafita ya ta bana mai ofa mo fei lo fai he siasi ke langa ho sino ha mai man ta bana ina to ke ha me ana ma no fe mau ai to konya ya fiona o ma lota do ta bana nga wa nga hon se wan ti mo fofola me go da be de ma fo ha ko ni o ma lota wa fa so va ki ta fe out ma ko ma lota mo fafita we give you glory. We give you honor name Jesus. Kai na ulega to be. Amen. Hallelujah. Fe ta pasipasi. Bata tanga eki. Kolega mo me hake o lunga. Oi fai whekau ke tau hiwa. Ko le peka American e tuake Leal American, we have the lyrics on the. Today is the day of Pentecost. And if we go back to the Old Testament, nana o feito e taha ake loto e taha. Pena I to e lau mai. Ako hanga whaka ai te tau he mominiti koni. O te tau tokanga ki he atakai. Ka tau tokanga o kuheke e ki peka. I believe he is here with us. But whether there's instruments or not, should challenge our faith, sharpen us. Do we still love God or not? So, God is doing something, and we need to be willing and available. So, I'll hear for him going, who are my parents, but I'll talk about
Hosanna in the highest. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Monia eki oku hounga hofa. Kagele ya halea efe unga oku mau. Koyanga vai ki mau tolu eki. O mau tomo humu whaka aho. Kako ho ui moho o whao kei tuloa. Ho whala ku kei malanga mai me mo oni. Ke mau whanongo nai ao liliu eiki. Mo mau whakatokanga ke mau ngahi aluanga. Io eiki o mau kole ki hola mali e. Whai hangau e whao i he whiawhini. Io eiki. Mau e ngahi palani e whili mo tau hele. Ai whili mo e ngahala eiki. Ke mau tuu mo toa eiki. Ke mau toa ia te koe eiki. I he tokoni hola mali e. Kai ke ia hahiva e whiunga eiki. Te mau heni o pomo a. He hiva e ngahi hiva ke whakawhetai ki a te koe. E kai pe whiunga. Tokoni mai eiki ke te ke mautoro. Help us, Lord. We need your Holy Spirit. We will spend days and nights, and it still will not be enough to declare your love for us. We need your Holy Spirit to do something new in this place. Break down every wall, break down every work of the enemy in Jesus' name. And remind us, Lord, that it is your love that lifts us. It is your love that saved us. It is your love that gave us a new start, a new creation, a new beginning. Yes, Lord, we are ready to hear your word. Eki tapaki ho sevaniti. E mau fai pekau eki mo folo ka manaki ni tutu. E hoko ai vi mo malohi ki atek mau tolu. Ke mau mateu teu. Ke mau lava eki o foa ngahi. Fatongia ko tope. He moui ni moui ko ke o mai ke te mau tolu. Io e ke mau kole te ngahi me ani. E he wafa sisu kalais ko alo ka ko mau whaka moui. Amen. Hallelujah. Kole ke mo mea hiwa kilau. Ango e whainga maale ko ni he whai whikau ke hoko at makitau tolu maalo. Praise the Lord. Hallelujah. Sina hao ki momoko pa tau. Fe mau ke tau inu haki me mai. Tapu pa mo afia tua ia tau lotonga. Watu e whamalo pa mo whawhetai. Ke kei whakahiki i pe ho tau otua. Amen. O lau eni koe whainga maari ke te au ke wahe wholofola. Kua tuku koe mea kai, koe mea tokoni whakalau maari ka te ki tau tolu. O tui koe o tau whea mao e ngā ue hono lau maari e. I believe we need the work of the Holy Spirit. E ke tau whatoka ngā e koe lau maari e mao ni koe tokoni ofi e nei o sihanga he o tuai o mai mo ki tau tolu. That God has given unto us. Mau tola ko Kristiani ko ke nauhana to ilo e mea ofa ko ni. Many Christians are unaware of this gift. Ka ko ke pehe ke tau laka hake ki tau tolu ko se And so ka it's not that Pentecost. we are better than I he others. siasi ko ia na lotu pe mo ki na tolu ke o tua tatau In other pe. churches or denominations who also Ko na ka po pray ka to the same Pentecost ki tau God. tolu o to tonu ke fama mafa e tau mo ui hele tataki ala mali. Hallelujah. But if we are Pentecostal, we need to emphasize on the leading of the Holy Spirit. Ko ia o kune tu tafaaki a te tau tolu. He is the one who stands Hallelujah. beside us. Eh? Hallelujah. Ka pa o ke whainga ta ia taimi. If you are going O whe through mau ke hardships or ki troubles, Whana atu, eh? Yes, the Lord Ki needs tuki to tuki whisper atu ki he toko taha koe ni, o tau toko ni ofi koe tap ni. you. Yes. Koe aho koe au Pentekosi. The day of Koe foi Pentecost. taimi eni na e whai no whakataha i mai ke ai e kakai siu. This is a time when the Jewish people gathered together Ke whai e kātoanga koe ia kono whakamanatu e tau nima noa. to commemorate Ai o e laka hatu pe koe Passover. 50 years of the Passover, which we know from the Old Testament. Pe taimi ta tau pe tuku mua ke tau whakatoka ngai. Koe lau maali e maa oni oku iho tau loto ngā ia. And the
Holy Oku Spirit iheni is te ki tau tolu. here in our midst. He's here Unga ke tau hanga pe ongo i pe. so that we would sense him. Tau mai heni, aia ko hono whakailongai, mo whakakakato e katoanga makehe ko ia e kausiu, ko savioti pe koe. Aia ku kamata ia i sune, ko aho uluaki ko ia sune, ai tau whamana, ko uanoa wanima, ai ko tauni pe ia. Pea oku whakaosi le vai i he po uri hifo e sune aho tolu, ai ko whai aho e tolu, hoko ai ko hono whai. So 3 days of Aia commemoration. ku whiunga pe ia mo ki tau tolu koe ni i he, ko mea ena upike ai koe ke o mai. Pea ku toi iloi pe foki, ai whahinga whakawhiawhia koe ni, oi uike, o pehe koe whakawhiawhia ia oi uike. Ko hono whakawhiawhia i ai utu tau, i he ngou e wite i tōkanga. Hallelujah. Also celebrating the harvest of the wheat. Mahoinga upito ke kausiu. It is a very Mahoinga important upito ka te time kinau tolu. to the Jewish people. Pa moe taimi makehe oi whakawhiawhia i he ao e otua, A special time of he celebration. koe ne whakahai, ai mea kotoa For pe he mailo. is their Amen. provider. Ai pe patauhanga whakahounga i e otua he tau. Hallelujah. A eva he mama koe. Amen. We Koe need tau to hau ko lotu, acknowledge tau God. tae da. Tua o ko hounga ia. You say, God, I'm He mana ma koe no ko ke ma wai mo ui. the Ko breath of hounga life. ia i ho whakai. I am appreciative of Ko the hounga ia provision, he mea ko ke hanga whakakofu, whakateunga aki au. appreciative of what you give me to wear. Aia ko ha whahinga kapau na kai ka tau wā whakafo itui o ofi fefe mo e otua. So if we did not have an intimate Okay, malawa pe ke relationship tau with God, kamata. we can begin Tau kamata he ahoni. today. He kono hinga ke iai ha whahinga mea ke hanga toho aki ki tau tolu ke ua na tau pehe ke tau haupo lotu ke otua ka koe otua ia ku mamao. That we would not just O come pe and ko pray to atua ia God wofi. that He is far, for He E ko is whahinga God that whakau is kau koe near. ko sio ko hono lau koe ni ai wholofola koe ni. As I read this portion of scripture, Ke ua na tau nofo ai koe mahalo pe taimu tau umi no ai pe hange u tau wongo iri e kina. perhaps when we feel forsaken, O tau iri e kina ta tolu me mea ke he ia. or we are forsaken from Ka koe different otua things, whahinga mai a ke ofi ka te ki tau God is tolu. trying to be close to us. Amen. Amen. Tau tau te whito ke otua koe lau maari e. Especially Te koe ne God, whaki mai a ka te ki tau tolu. for that is a gift He has given us. Kai ke tai whea mau ke tau umi noa pe We hange u should tau not ri e be kina. hesitant Pe hange u tau tuku or hausia. forsaken or He kui ai abandoned. ho tau toko ni ofi. O We ku tuku ta have whaki a a te ki near tau tolu. hope, help to us. Tau mahalo pe u fu lahi e tau mohe. Or perhaps Mo lahi we're ala in tau slumber. whakakau a ki tau tolu he mea Our kehe. thoughts are on different things. Kakapau te tau iloi e mahu inga ko ia toko taha ko ne whawhanga ki tau tolu whakalau maali e. But if O we mai were to ata value mai the hulelei, person who mo e feeds loto o us, ku whakaata. It gives us an Oh man, open heart. hai me e te tau toi mamao ai mea te ia. Why then do we draw far E from koe ke Him? ngata pe he ne ofi mai toko ni ki tau tolu. Not only is He close to help Ko us, ia ia o ku ia ia palo besi ko ia ki he mo ui ka hao. Him is the promise for the life to Mara come. tu ko tau nofo pe tau tolu ko ni ko tau a eva pe ki tau tolu ko. Remember, we are just passing Amen. through. Ka o ku ia ia feitu ia. But there is a place. O tau whakakau pe ki ai, tau una loto pe ki ai. Amen. Ka o koe osipau ia mo ki tau tolu. And it is sure. Ko ia ai. O wa te tau hanga whakaata e whanki mea iki. Let us not allow small things, Mo mau taimi. Ke ne hanga ue sia ho tau loto. Ia taimi. take our Ai loto ku tau ataina, loto have a ku heart that is fia. open, a heart Loto ku that is makehe. joyful. Tau mai koe aho koe ni, nai makehe ia i tohi mahina koe kau kalistiane. Heu tau mai o whakailonga ia i aho whaele iai o i siasi whakakalistiane. Aia ko hono ha. Whakaliliu me he kovinani te motua, he Change kovinani from te the fo'ou. old covenant to the new. Amen? Meke tau tau nofo tato he kovinani te koe ia i he fuakawa motua. We are no longer Motua in the ia old me. covenant, in O the kui Old ai e Testament. kovinani te fo'ou ia. There is a new O si o covenant mai ia mo ki tau tolu. that has already been Whakawheta. given unto us. Hallelujah. Pe kono whakamalo hia ia e kakaitui i he hoko mai e laumare ma And it oni. is empowering the believers Tau in pore the pore. calling of the Oi Holy to Spirit. koe me ai o totonu ke tau fie tangata aki. That is what we should Me ai o totonu ke tau hiki ai ho tau o io ko ia. Yes. Ko eni. Ko eni e toko taha ko ia o ni hanga whakamalo hia ki tau tolu. Here is the Koe one aho e who spent Pentekosi. Koe ha, koe taimi e hounga ia. Te mo e whakawheta. Hallelujah. Kei ke totonu ke tae whakawheta i ha karistiane he No aho one ko should ia. be without praise. Whakawhetai. Hallelujah. Whakawhetai. Praise the Lord. Whakawhetai si Praise hova. the Lord. Ko ho Hallelujah. whakai mo.
Honga ia I ho mau loto I ho ke hanga ta taki ki mau to. I vai hala fononga, Yes. Tamai utoi whakamama whai mahena mahu inga ko ia ahono whakamalo ia o tua I hene ngai ha tāpuaki mo whakaai ko toa pe. O peke hau noa ia tāpuaki ia koe te hau mawheitu ke. Yes, blessing doesn't come from Kapau any ha other place. tāpuaki ia mahalo ha tāpuaki ke he ia. Perhaps it's a Te ko ha different kind of tāpuaka ia hange koe whakatapu. Koe tāpuaki o tau fie mao. blessing that we want and need. Pa koe kai ke ia toko taha ia o ku manawa tene tae fie mao e tāpuaki koe ia. Ko ke nau tolu pe unau mua tu nau osfai toka ke nau tolu kai ke nau te fie mao ia ke nau tolu. Ko tāpua ki koe ni he aho ni o si hanga he o tua teu teu I kokoe pia You moao. and I. Au he mea koe ke tau lava ke tau hoko tau moi ko tāpua. But why is it that we cannot become a Ko tāpua ki enu whawhai nela. the blessing in Ne that pehe bua ngai nela mono te se niti. He would Mono give mai you, se niti. Ko tāpua ki ia whakamateli. Ko anga ia o tau wheo ia ki tau tohe mama koe ni. in the way Ka that koe we tāpua ki ai o fellowship. tua o ku makehe. But the blessing of God is different. Makehe mo. O kai koe ngata peho tāpua ki koe I he ni. He tau ki I he mama koe ni. Blessing you in the Mama life koe ni o ku now. nonu mo vete o si ngofua. Ka koe tāpua ki whakalangi. But it is Amen. the Koe blessing palo from Mesia. above. Yes. Palo mesia mahai. Ma au pia mo au. Hallelujah. Ke tau ongo I tau fie fia I whawheta. Na mai te pakoe taime ni ke tau ha. Whakawhia fia I ho tau o tua mo loto lotonga hono mafi tae ngata. Hallelujah. Koe mafi ke whakaauha pa mo mafi ke whakamoi He tae has ngata. the might to Praise the Lord. destroy and to Pia ko ngā aue mai ke mo ui ahono kakai. and he is working in Whanonga the hen. life of his people. Ko ia aho tau taki mua, ko ia aho tau whare I. Hallelujah. Ko ia e whai ako. He is the teacher. Sio? Whie mau e tau tolo ngahi tokoni ko toa koe ni. We need all of Eh. these helps. Pia ko ia e mooni. Ko ia e tokoni ofi he taimi e ha. He is the truth. O e taimi o e tau whie mau. Pa koe ne palo mesi help e I in kai our ha. times of trouble. Whai whaiange I ha taimi. Pia tene hanga tukutuku I ki taua. Pia tene hanga o liaki ki taua. And he will I ha never tai. leave I kai au us pitu. at any time. No. Pia mea une o mai e ka te tau tolo ni. Ka kai mahu inga ki tau tolo. It shows here that O we wata ke ai are o people of value te lawa te to si. God. Ke ke ulawa o ha mea wata. Hey, We should not ko think I that we misi cannot koe do o anything. tua. You are created in Ane the ngau image hi of koe God. hono I misi. You were created in his Ke image, ke ilo I ho mahu in inga. his likeness, and you need to know your Iloi, o importance, kia I ho mahu inga. that you have value. Ke ne a fio mai ka te ki tau tolu. Hallelujah. Pe koe whainga maari ka te ki tau tolu. Kai ke toi lava takau nove ia mo. O toi tuu mai. Ko koe we, pia mo au, You tau and tuu I mai he aho ni. are here today. Ai ke mahino te tau mau kotoa e tāpuaki ko ia, pia mo e wheitu kune o sianga toka teu mo ki tau tolu. The Hallelujah. place that he has prepared for us. Mahu inga. Tau mahu inga ki otua. Hallelujah. Talamai, o kune, o kuto e whakawhia fia I foki pia mo e aho ko ia I Pentekosi. Ko e aho e ni au tau. Wanga mahende a tau kai. Ko e kau Pentekosi ki tau tolu. As O whakafo Pentecost. au I he lao ko ia e wholofola. Mo e ako mei ai. Ai ko ngau e wahai wae. In Acts Te kono whai ai lotu. Pia mo e whakalaulau loto. I he mahu inga lahi ai ngau e a lau maari e maa oni oni. I he mo ui a kakaitui. Hallelujah. Whakawhetai. Ai ke tau mahu inga ia. Let us take Ai ke tau value. mahu inga ia he ngau e a lau maari e The maa work oni of the oni. Holy Spirit. in us. Whakaata ho o mo ui ke ngau e te lau maari e maa oni The Holy oni. Ia te Spirit koe. work in you. Hallelujah. Hallelujah. He koe ngau e mai lau maari e maa oni oni I he tangata o kuha. O ku mahino o ku ne maa e tui. Yes, for the work of the Holy Spirit in any man proves Praise the that Lord. they have faith. Ngai vai ulaki e vese no valu. Pena e whakamalo hia e si Isu ai ne kaua ko ngā aki ai misiona loloto. O tala mahin ko misiona loloto. Commissioned his disciples. Kamai whamanatu kia te kinau tolu. Minding Te nau mau hea. Ai malohi e lau maari e They maa will oni oni. receive the power of Ka the vea ne Holy hanga si Isu whale i ko he nau ka he. Whakamanatu ka te kinau tolu. Oku iai ai mea ofa e hoko mai amu ia. There is a gift to come, Peha, pe te nau hoko koe kau whakamooni. and they will become witnesses Ko ke os whakamooni mai maha ka maha ki fo i lau maali e. to anyone Eh? about what Pe God ko is ke o doing. sihanga o tala.
Or have you told Yo si hanga the good tala news? ave si su ki to kota. Ko kau nga me afafare pe ko to koua. I he toto pe ko kau nga tangata. Will there be a Poino mai friend hene. or Ko a kina tonu relative? to tonu ke tau whakamooni. Ma ana feunga ai whakamooni loi. O skai ke toi whema ai whakamooni loi. do not need any Tau false whakamooni ma witnesses. sisu. He ahon. Hallelujah. Praise the Lord. Ka pau tau ngari pe tau whakamooni ma sisu. Whema o ke tuange he ahon. Kai ke toi ai ha whema o whakangari. Pretending, we do not need He koe ha. pretending. He koe kai ke puri ha mea ki hono fofonga Nothing ofa. is hidden from Kai ke His puri he kono hinga he koe o tua ofa ia. for He is a loving God. Me whare i koni nane oange ka te ki nau tolu. Ke nau kamata i Jerusalema. Pe alu ai ke ngata anga o mamani. Whawheta. That they would begin in Jerusalem and go to Makai the he ends of mawhai the o world. ne o si omi mo ki tau tolu. Kai ke Seek tau. not the Kai ke hatoi authority. wheitu uia pe he ke ta ofi ki tau tolu e tau alu ki ai. There is no place that He has Kono hinga he stopped koe us kau from karistiane going ki tau tolu. Mahalo e ta ofi ha kau matakari a ke koe nau toi o ka whanua kehe. Ko ki tau tolu. O kai ke tau. Ko tau whanua o ki tau tolu. O kai ke heni ai mamani. to. Yes. Amen. O tau alu tau tolu he kuiai he mālohi o tau alu moia. Pe hei kai te ki alu ko mate mi ha wheitu. O ku whaiaha tau moha mea kono uhi ngā pe ko au whehalaki pe koe haha mea na ke whai. Ka kono uhi ngā kuos palo mesi mai ia. God has already promised Iyo. Palo mesi ia maa ene kakai. for His people, Mea ki nau tolu kune o si whakatau atai for nai. those that He has already freed. Whakawheta. Praise Tamai, na whakahai mai hene o kui kai ke toi ha. Whakamo ui, pe ha ki iano vai, pe ki tā puta si. Ka o whakamama ni lahi ai ngā aue a hono lau maari ma oni. The work of Amen. His Holy Spirit is global. Ha meo tau kei tatari ki ai. What are we Amen. waiting for? Toko lahi au pito e kakai unau whea mao e ki nau tolo whakamo ui koe. Many people need salvation. Koe poindi ia koe o mai heni. The point I bring, Ka te mō mao e mālohi. but you O ka will hoko mai e receive lau maari power ma oni ka te ki mō when tolu. the Holy Spirit is Koe poured. kau haa ki mō tolu. Whawheta. You are witnesses. I whea e ngai wheitu. Hallelujah. Praise the Lord. Nelai. Whakamålohia ke whakamooni maakalaisi. Empowered to witness for Christ. Koe hae ngau lele i tonu ke tau whai he ahoni. What is the good work we need to do today? Ia moonu ngofua saipe mo ngai pa ngā ia. True, working for money is Saipe mo mea ia koe nau ke whai he what you taimini. are doing now. Whewhe ke ai ke whika ula ke tau whakamooni maakalaisi. What about we make it a priority to witness for Tala. Christ? Ki he kakai kotoa pe. Tell Whamiri kotoa pe. Whanua kotoa all pe. family in all nations. Iyo. Ko kalaisi. E toko taha. O whi mao ke mao ki loto i he Christ moui. is the one we need. Whakahoko mo whakakakata whainga mea pe. E koe mālohi whakaotua. O kui kai whakangata-ngata. Hallelujah. Tamai koe whakamatala heni. Koe mālohi koe ia lau maria maoni ni. O koe malawa i ke tau hoko koe kau whakamooni mā kalaisi. Allows us to become witnesses. O kai koe mālohi e nia ke tau ha lea mālohi aki pe. It's not a Ka apu toi powerful- kau whoki ki ai. Mo e tau tui. Amen. But it must Pea ano also inga i include hono our whakalangi langi ai otua. in glorifying God. O kai ke ngata pe ke tau hanga whainga hi mea koe. Ka koe ihe. At the end of the day, you uplift his holy name. O ku ke Hallelujah. hiki hono huafa. Praise O ku ne o ku tau moia ke ne mao e langi. Praise the Eh, Lord. koe ke totone ke tau mao e ki tau tole langi. We don't receive the glory. O koe ke totone ke tau mao e ki tau tolu hato e mea ke. We should not receive any other thing. He kono hinga koe tau mo ui peheni. Because Ko ia our toko lives tahape. today are because Ko ia of toko Him tahape. alone. Hallelujah. Hallelujah. Koe hinga tau whakamooni ke tau hoko ai ko hatoko taha mālohi. Tau whakamooni he tau mālohi lahi ia te ia. Yes. Whakatata. Strong. Whakakau heni ki haki waka si hawai tafe pe fuano vai. Hallelujah. About a small boat Ka pai kai havirviri maha in matangi. the ocean. Kono There's hinga no ke weight tau ke ngawe aki a la ke to hit the sail. ko pau pe ke te Move the kina ia. boat. Amen. E au hia pe. O hange pe o kai ki hatau mua. It will Pako tu i just- wai whahinga malo pe koe ki hatahia heni. Kai ki hane tau mua. Hange koe whangi waka koe ni. O te kina pe i he wahanoa. O kai ke ilo i pe ko Just whea staying tau mua. afloat on the water with no
direction. So ki o kia tau mo ai to ha ke to ta ha to. God has a purpose for each O of te ke us. si o lalo ke te ko pe he o ai pe ki lava o fai e. I can't do this. O ke lava o ke ma faka kau kau pe ko loto ke fai e i kai. Kai ko au e to ta ha ko ia. I'm not I that kai. Na ngau hi ko to ki tau tol he i We misi were o all to. created in the image of God. Ki te ha tau to excuse ki tau tol ia. Hallelujah. Whawheta. E taimi o wangi mai ai e matangi. And when E ngahi matangi ko ia. Aia o tau whea moe he mo ui ko e ni. storms of this life O wanga come, whete. O kune ua sia ki tau tolu pe ikai. Pe ku tau tou pe. O loto to a kono Does it hinga pe ko distract lui. us, or do we Maho inga stand e ki firm kone whai ka te ki tau for the tolu. call of Whawheta. God on our lives? Ta tau tofu pe ia me tau mao e lau ma lohi o lau ma rea ma oni oni. How we O receive. tau malawa ke tau whai pe ha whainga mea pe. We are able to do all Te things tau ngā onu ki mua. to move forward. Tau hiki mei he, fuoloa tau nofo he tuunga koe. We Pa have tau stayed tau on fuoloa this nofo level he, too e mo long. hiki ka whei tuu. We need O to kutoi keep ki moving mālohi, forward. māmange mo toi whia maari ange. Hallelujah. Ka koe ha, hono uhinga o tau nofo fuoloa ha whei tuu. But what is the reason why we stay O ngai kua stagnant? hoko ia, ko haki o tua, pe ku hoko ia, ko ha whei tuu, ko tau lata anga. Comfort Ka hiri to ko us. ia, o kei tari mai pe, e toko taha ia, o ne whakaamu mai ke ne mau ki tau tolu. Wheta. Mai koe whaunga na e riliu e kau wākonga, he? How were the disciples? Hiri e nau ma'u e lau māli e mā oni oni. Once they received the outpouring of the Holy Spirit, Tamai na e hiki ai mana wahe pa mo loto si ma wahe me te kinau tolu. the Makai spirit ki ai. of fear He? left them. Wow. Hallelujah. Whawheta. Hiki me he loto si o hoko koe tangata loto lahi. Wai ko loto lahi ia ke e o whaihan To a heart me of au kai ke boldness. whiunga mo tāo. Not a Ka heart of koe loto boldness lahi to i do he things mui that are mui ki he unworthy. eiki. Ka koe loto lahi i hono whakamoi ha fo i lau māli e. Boldness in saving souls, Whakahawhi ha fo i lau māli e. saving a O soul. kui ai hoka launi. You Teu have a teu mo o. crown that is being Ka prepared kōpau for ke you. whaua te ha. Whakamooi ha fo i lau māli e. Through saving I a he soul. huafa o sisu In the kalaisi. name of Hallelujah. Jesus Christ. Oua na whai ha mana wahe pe loto si. Please do not Ai have e loto ke spirit toa. of fear. Ai Take loto ke hold. toa. Pe ai ke mālohi i he eiki. O Be kai koe strong toa he and ngahi courageous. mea ke he koe o mama koe Not ni. strong in the other things of Toa this i he world. tauhi whakamato ato ki he Strong eiki. in serving God faithfully. Tamai he malanga koe a pita he aho e Pentekosi. Tamai ne whakatātā ia a hono whakamālohi ke whakamooni maakalaisi. Ai au ngau e wahe ua ves tāwha ke Acts whānoa. chapter 2, verse 14. I he hoko mai e lau maari e maoni oni i he aho e Pentekosi. Hallelujah. Nā ne whakamålohia e kau wākonga ke nau whakamooni maakalaisi. Tuan? Yes. O hinga pe ia, nei, whakau i mai e lau maari e maoni oni. Whakamooni maakalaisi. O whaki ai ke nau tolu, ai mālohi ke nau ha. Malangai e gospeli, he Power to uhonga preach the gospel o e whakatanga. in a time Lolotonga of pe e great whakatanga, mo persecution. ngahi mea koe ia. A Hoko he time of great ātakai. persecution around them. Hoko mai e mālohi o e otua. The power of God came upon O them whai ho tau whakatau ataina. and freed them. Ko hana mea uke whehangahanga i moe he aho koe What ni. is it that you are facing O ku today whai ngata ai ho o ofi ange ki he otua. that is keeping you from being closer to God? Mau e pe whai ngana pe ko kai ke te ke wau, te ke taimi au ke wau ke tūnga koe. We could say that, oh, it's not my time yet. O ka pau ko tau tolu e whahinga tūnga koe tau iai te tau lea pe he pe ka te tau But if tolu. we are speaking tau like whakau-kau. this in our own thinking, Ai u tau hanga pe ki tau tolu te tukuifo pe ki tau tolu. so we then further discourage. Mahino le ba koe mea ia o ku whiama uia ke whakalelei i. So there is something that Ie needs to mo be ui. made right in our lives. Mahalo pena ke whakakaukau e hanga taha o atu hau ki se niti poko Maybe you hapa. thought Kai ke ne o atu i you were ai pang expecting something that did not happen ita ko i ai. and you became upset. O tatau pia pa moe whahinga mo ui ko e ni. Ka pau na ke whai ata toko taha mea ia na kai ke lelei ka te koe. Someone did something to you. Pia no fwai pia ho mo ia o te uwhihia pia ke toko taha ko ni he kai pia ke tu sa i au i ai.
And we continue to not like that person. No. It is not you. That is not you that has been freed by the Son of God. True freedom by the Son of God is free indeed. Yes, God has prepared a place for those who there is no more hardship. There is a place prepared for you. What is our desperate need? We need to look upon the Lord and ask Him again. Ask Him again. For from Him comes our help. He is the one who strengthens us. It does not come from the north or the south, the east or the west. It comes solely from Jehovah. How about today? Let us become people who are strong witnesses in every day of our lives. Come to a place in my life when I wake up in the morning, every day, give praise to God for life. Are you like this? We need to give praise to God. It's a new day. We don't know why it is that we are still living. But there is a God. That God is a loving God. Yes. Preference. He's a God who is love. And He loves us. We are the ones who do not love God. Regardless of what they have been through. Yes. That's their decision. They make the decision to go through that road. And how about us? We are not perfect. We are still human. But the wonder is that we will become man and woman. Yes, His Holy Spirit to lead us. To triumph on the road that He has already set for us. Malo. Many times we may think, because I'm still young. Look at us that are older. Maybe we will depart soon. Church of God. It may seem like I would hope that for each of us and our families and all people that we would receive the blessing He has already promised, that no one would be without. Whether you are still young or you're older, that He has prepared for us. All the things of this life will disappear, but eternal life is what we should focus on. Please rise to your feet. Hallelujah.
Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power, oh Lord. Come in thy own special way. Ulau maliego, firma uko. Ulau malieki ate au. Iko ibi mo emalohi eiki. We're going to sing it again. And if you need prayer, you can make your way to the front right now. Come, Holy Spirit, I need you. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Oh, come in thy strength and thy power, oh Lord. Come in thy own special way. Fatona. Ulau maliego, firma uko. Ulau malieki ate au. Yohau iho ibi mo emalohi eiki. Hau efo ulape. Malasisu, hallelujah. Kura bashata, kara bushara mashandara bakopo postoto, hallelujah.
Maulau Maria i e whiwhina. E maulawa mai ki saione pa mau whanongo ki e wholofola tonu pea e awhia. Tau e uafe kohiri na hifo lau Maria Maunioni i he tangi malohi po e awhi. Pea moe malohi e whamoni e kau apostolo. O kui kai te ki toi alu ki a wheitu. O ku mau whakawhei ka kato ho malohi ho lau Maria eiki. Ngau e e siasi e Father's house. Wei ho mauloto ke mauloto toa. He whamoni mai a Fiona. Wei ho mauloto ke mauloto toa i he ofa. Mona. Wei ho mauloto ke mau whakamore more. I he whakamore more o mo oni. Tala mai he nau whakatahataha. Pea nau loto taha. Pea nau mea taha pe. Na hifo o lau Maria ko i agulotu e. Te hoko e Father's house ko se tu. O mau mau e loto taha. O mau mau e whai taha. Ke mau tangi kalanga pe mau hori. Ke he malohi ho lau Maria. Tape ki na ho whai te kau. Pe mo folo fola i he ahoni. Pani ene moui e feitu ko toa pete ne malava ki ai. Ke malanga aki a ho folo fola. Pe me tuki mua wau ke sisita e Father's house. O mau whawhei koe lau mali e. Wike o mana ke mau whanonga. Ke pehe ho ai ahi o mau loto. Tuke ai e whaina loto to ai a te mau tolu. Ke mau tangi kalanga ki a te koe. Ke mau hui ki a te koe. Ke mau kore tokoni ki a te koe. He tala mai koe comforta. O koe tūta whaaki i e karistiani ko toa pēta. Apo kina whata aki mau tolu. I e whiawhiko ni. I e huafa pe o Sisu Christ ko aloka ko mau whamoui. Pe koe kresia tau e ko Sisu Christ mo wha o tua wheo mo la mari maunioni. No whamaua o alofa i e Father's house i e honi pe pepe o taingata. Amen. Amen. Amen.